hi cha ki mu ho hi asilama min thangma ma jing Somali pirate ho a hevin ama ho hin tui pi chunga kung in nei lin ta ta ho jong phar so lo ka sunga hi abulu ba sumle paile athilman lu ho anala pi jiwa hi mi hon kidang le lungdon asa na penu cha hi le hi holoi hi super power gam China le United States ho kisanin jong ama ho hi anachu tang zo pu bi na hi hizi ahin anuk nuk danwa achawa anuk nuk abol thein ho hi a hiding mong dan khanin ahung do tai na hi inewlai ho achun hi chi tui pila a mi anachang hli a mi buluzi pirate kiti ho thu simza chum ho anaki jaji in Portuguese Arab ahi lole Caribbean pirates kiti ho thu sim hi inaza kha te di hi ahile tu khanga hin mihim chi na jong asangma ma jeng tain hi ji chun advanced technology ga he theidinga satellite fighter jet le drone chule missile ti ho jong amunin akimang so ke tain ahile hilaya hindo na khat ahung doen hi chi chu ipiham itile hi banga technology thu pi le na sata ta ho akiman jing banga hi chi pirate cho hin tui pi chunga athunei naw hi akipu jing theu ham chu jong le hi chi Somali pirate ho tha ha na hi law enforcement lam thla samji ahidem ahi lole agam ho ke ka hi asung lama kitu mona khat lungial ki ba lo na khat ahidem ti ho do na za chum ho hi tu ni video hin sei di hi chu jong le chi Somali pirate ho hi itilam dola ki mangcha awam ahung ki pa do naw itabang ham itidana vannoya thahat pen gam te ki sanin jong atu tang zo lo ham ti ho jong in sei tha di hin achai chandung lut ta ngai ding ni ki ti mun hi aban ichi masangon channel subscribe nai lo hon subscribe ne hin bol pa pi diwin ka hin nge kitwe ahile hi chia me mi ga veleu chun hi chia sachung lim tabang aum namun la hi Horn of Africa akitin alailung ta khu Somalia kiti chu hi Somalia apang kivel kula ho hi solam kaya dinga Indian tuipi ahikinin salam kain Gulf of Eden aum kinin thumlam kaya chun Ethiopia ahin thanglam kaya Kenya aum kinin hi hechimun la hi geographically apoimo se ahi point geopolitically jong poimo ma jing khat ahin aji chu Asia Europe le Africa gam ho ke ka hi kung in nei lin ta ho thilelo polezi ho adinga alampiu poimo pen khat hi Red Sea ho pa Suez Canal lam thale kung in nei ho hi lang Africa gavel ho hi jong le Somalia coastline hi apel do theilo himu checkpoint khat hi Somalia coastline hi kilometer sang thum ta banga sawa hin vanoi pumpia commercial shipping ti chu tui chunga bon le thil I ma them ho ki tha le ji ho la 20% ho hi hilaya hi hin ki pozia hi ja hi hilai mun hi mun poimo ma jeng khat hi chu jong le buina sonom namun pen khat jong hi ki da hi Somalia gam neu cha hi jong le akhang thu simu hi hetnom ta le buina zat anatu jing gam khat a hi kinin India gambangin phat khalaya chun Somalia gamjong hi Europe gam ho hutnoya anaum ahin salam kai si chu British ten anavai hom win noilam kai si chu Italy ten anavai hom hi 1960 kum July det 1 ni achun agam kai ani ni honin independence anamu honin agam kai ni chu khanin ahung ki gom khom win Greater Somalia sim hoina dingin pan ahin law na hi Hichizawa ko na chu Somalia hin chamhlat na lampi chu ahin zo na ama ho chama hung ki vai pu pano hi tu Somalia gam mihim zat hi 18 million vela hin agam mi atam zo 100% tabang hin Islam sa kho azuyu na hi ho lebi lam ahin zondan khandan lam ahin hamle paudan ho zo si ahin Somalia hin agam mi pi abonun kilung tu tain ahin khomun ahin la political lamin wang agam sung hi boina atu zingun ading det zo po ne hi hichihin Somalia coastline la ho chu pirates ho adingin a target no ahi sa di set kinin aji chu Somalia hi gam khat mai hilawa vannoya trade ki bol na lampi ha sa pen khat jong hiya vannoi pumpia gam tha hat ho vet sui nanuya jing khare hi Independence amu zo kalo kumko zo be mahin Somalia gama thilsu khat hin agam din mun le achi dan chu akum khuwa dingin achum ben ahin khel do tai na hi October 15 1969 na chun Somalia khangthu sima ni khogim nei le deim lo pen chu ahung thongtan agam president Abdul Rashid Ali chu ama bodyguard pa ma main mei thalin anaka bi ta na hi military lama alam kailin pen chief pa chun hi chithil so chu pansat nan ahin nein agam chu dictatorship a ki vai pu na ding ahin som tai na hi
Somalia gam abui na pen khat cha hi kille agam mi ho chu abi ebia ki hom khenwa aphunga ki hom khen kirwa hitia chu a chen naw le a chon dano chule politics lama alung gial dano za chumchi anei kinu hi Somalia te hin khumandan a chon dan a khandan hole a kiwai hom dano hi ei ho to iki hi naw them khat jong om puin iki eba chet noi hi eti chun agam mi pi vetup ding government atha zo ta lo je in kina akibona ahung pung do tain 1990s achun agam sung boina abui mel sit be se ta ji chun agam government chu apumpi in athamang tain kiwai hom na jong om tapun police jong talo dan lemul jong talo hitia chu mi zo si cha dei dan wa chatwa chon jing a hitain agam sung chu aki etel de jing tain hi chutia agam sung abui na hoji to chun a hile 1992 kumin Somalia gama kil ahung thla lo tain hia chun mi him lak thum le sang som ngalam pi hi ne ding cha ding nei lovin kilin anathiu na hi hichi hin agam sung dan le mol beya aum na ki chat aum na chu ha ta in ahin su hat be che ki ta na hi government police ho aum ta lo ji chun tui pi pam coastal la a cheng mi ho chun ama ho nam le phung le chang chele a chen naw gam ho hu bit na ding in him le thel ahin ki do pan ta ve na hi hiti chun kong in nei thille lo pole ho chu agam sung tui pi chung hinzot ji ho chu anating tan panun all in hichi athil bol chu e holang thing noi ho a text ki pi tabang cheda khun alo theilo thil dan khanin ahung do tai na hi Somalia tui pi hi nga jong tama chuta le tui pi nuya kiwa ni theiding marine resource jong tama hi chuti je a hi gamdang dang hon jong phalna beya hi Somalia tui pi laidunga hi ngamat le adang dang ho hi ahung bol jiwa hi hicho cha Somalia mi ho hin hata anado dalwa akawa hi boina an jing a hin hichi athunei naw phatia achan theina diwa akina naw ho chu phat ahung chi na hile gamdang dang mi ho kidnap le sum demand bol na business lin ta khat ahung hidoin a hi Somalia coastline hi vanuya marine ticho tuila ni le cha thei kila do na hola a hoi pen richest marine region a hin tuna le sardine kiti ngaman tam ho jong tam pi au min a hi ahin la agam government ki tup aum lo je in hichimun ho ahin coast guard kiti tuila ahing thei imama ho vetup a chingtup ding atui pi vetup ding mi aum po na hi gamdang danga kona ngaman mi hole company hon jong adei phat phanun ahung lut jiwin Somalia tui pi sung ahung lut hin tui pi nuya nga ho hata in asuhlom chum hle na hi local fishermen ti cho amuna agam mi ngaman mi ho chun hichi gamdanga kona man cha hoi ta to ki thua ngaman dinga hung mi ho chun adei dan wa anup dan wa achawa akiwa naw pi pen nga hole atui piu ama ho akona akigu do chu amo ve no tilo bol thei anei pu bin hi aji chu agama cheng mi ho chun kung hoi ta jong anei pu bin rather le resource hoi ta ho jong anei lo a hin ama ho dinga chu alung nat naw le agil kil dang cha u chu bo anei wa hi United Nations report aki mudanin Somalia ahin kumse in marine resource crawl sang thumwal man aki gudo jinge ati na hi ahin la hi chana chu kichai jing ahinai puin foreign country ho chun nga ho bo agu a hi puin Somalia tui pi la ho a hi nen lebu nuclear as a hi lo le hospital ki mang na thei nen lebu ho le factory a chemical ki mang asisa ho jong Somalia tui pi a chu ahung bu hla wa ahung pai jiwa hi hitia chu European company hon anian ho Somalia tui pilaya ahung bu hla ji naw ahin agammi galgu bol ho to hat in akino to jiwin nen abu na thei divin ama ho chu galman cha hoi ta apiun anaki cho do ki jiwin hi Europe gamlang ho achun hichin nen lebu ho ton khat ga paina ding ahin afi sang som ni le sang khat vel ki piji ahin la Somalia ahin zani le cheng som hambo apiun hi hijahi hichi European company ho chu hatuna tung kilowa chutilawa jong chu akilelam tingule hichi kong in nei lin ta ho achu nga adim se na le pu ki jiwa sum tam ta amu be ki jina layo hi hichi di lo ta thil ki bol hi 1980s laya kona anaki pana hitain Somalia gam pirates anahi masapen ho chun anapat do hi hichi pirates group masapen ho chu siga ti in ama ho akimin saun atui pi chu gamdang mi ho akona aven bidu hi ahile hiche foreign company ho koma sum akila agu wa galman cha ho to kilhe dinga agamu tui pilaya nen lebu ton sa sim phat sia abu sa naw ho chu agyal khellam pe on kicha tizat an umma mai nahi phat hong chi in
nen lebu kibu na hoji akuna chun Somalia gamle atui ho chu dam theina ding him him a hi zo tapuin he cho akuna chun dam mo na thei na za za ahung do in milham ho chunga na za chum cancer skin disorder respiratory issue le congenital deformities ti ho za chum na ho chu agami milham ho chungin na gaw bangin ahung hlongjeng tai na hi hilaya hin Somali mi hidanin ga kigelin lang hilew chun galatul itu ding bana kil thu ding awai cha noi nung pen hi kit ding china chung chona chu gamdang ho akona hi chin na za chum manbeya e hung ki bu la khum kit ding inga ho e hung ki gu pi kit ding ikiman cha na tui ho jing jong gu ai ki so pi a na zo si le thi le hin ki ka din na thei chan hi la ha sat na e hin ki lut khum ding ki ti chu iti thip bena ki uma ki thu mong ding ham na hizi tun Somalia mi te ho jong chu thip be chan ana povin milham ho jeng jong ahung ki panon agam sungwa athanei naw a hi na ding bangta a chan na dingun pan a hin la tawe na hi ngaman mi phabe min ama ho ading in local coast guard a hin ki form of in tui pi chung ho chule gamdang mi phalna beya ngaman hungji ho chu ven bit na ditia abolo hi a hi le hi ti chun hi chimi ho chu a hin bandel mang thei pan tawen hin la pha chom kha zo hin delmang sanga ama ho chu ki man hen lang hi le ki tung zo ding a hi ti chu a hin gel do tawen hi chu hin pirate network hi ha tain a hin sulen tai na hi hiti chun gamdang cargo ship le ngaman mi ho kung in nei ho chu hijack a hin bol pan tawin crew ho chu hostess in a koyun akil hat do na divin thil manluta ta ho demand ana bol jiwin a hi pha na hung chi na hi le hi che pirate na ato naw chu ahung min chi ma ta in Somalia gammi mi vai cha le na to na nei lo khangdong ho adingin akiwa naw na to na khanin ahung do tai ne hi ngamat le ngawa ho chun sumle pai tam ta amu sa thei povin a hin la ai chi gamdang ho kung in nei ho chu amat wa hijack a bol thei wa hi le sumle pai a million sa sim jong amu theu hi hizi chun khangdong tampi in agam anam hu bit ding dana kilep in him le thel a hin choi panon a hin la asung lama chun gamdang mi Somalia tui pi chunga unglam tha ho mana chom gam na chu anato a hi kini na hi a hi le hi chi piracy na to na hi $1 billion value global industry in ahung khang tau tain 1992 akona 2012 chanachun Somalia pirate hon 800 cruel wal hi hijack na wa konin anamu na hi hinla pirate operation bol na dinga hi sumle pai lin ta lut kid a hi aji chu kung niaw cha khat tole meithel inei le hi theijing a hi puin anato na wa chu investor jong anei kinongai a hi Somalia ahin pirate stock exchange kiti ahung kisim doin hichi ahin pirate group somsagi le ni jen hi aki khut zo mat tu na hi chutia gamdang mi ho kong in nei lin ta ho gabulu ding kiti chu risk lin ta ahin la abol do wa ahile asum sun za do sanga ale zakhat lama tam atung amu theu hi cargo ship ahilo le athau ki puna oil tanker ho hijack abol wa ahile athang pia cruel somnia kona somni langa ki ka chan ho hi amu zo jivin abang special case ho achun cruel zakhat wal cheng amu naw jong om ji na hi ga he theding in 2010 kumachun Somalia pirate hon Greek oil tanker khat hijack anabol naw achun cruel zakhat le som khat anadimanun hi za cha hin pi phanun anal ha do pi kinu na hi ahile ipidinga agammi ho chun hichi tizat ta na to hi kicha tizat ahi hena sa ahi ahlen jing wa hidem lampi dang him hi lo ahi dem ti hi heti don but na hi lungset ta hewin Somalia mi khangdong asanga sim hodinga hi piracy ti lo hi abol di lo hichibo wa he ki hin su jiwa hi aji chu agam mong jong na to na ding jong lo thiamjil na ding jong ha sa ne la cha jing jong ha sama ma jing hi hizi achu hichi dei lo ta na to na bo hi ahin naw lampi dan khana do ahin hizi a hi mi phalo mong a hi ve tia sei jing di jong chu adi lo na chang kha jong hung ding a hi ai la hi china tong ho chu Somalia gama kho ama ho chu heroes a hi ve tia he asim wa amu kinu a hi hizi achu Robin Hood te ki san jong chun mi house ho koma agu do wa mi gen the ho ana ho pi wa hi school hospital le lampi ho sim na dingin sum million sa sim hi ana sengovin hichi pirates ho le athil bolo chu Somalia mi 70% tabang hin atosot kinu hi ahile tun hichi pirate operation abol ji dan ho hi neu khat ga vekit lewhan ngamat na kung in nei ahilo le cargo ship lin ta ho chu tuipi chunga hung ki tol amu te ngole vessel kiti mothership tia jong ki he kung in nei chu
Somalia coast la ko na chun hung kitol do intin a target no chu a hin vet tu che diu hi hitia cha target do cha confirm pha do le pirate ho chu kung in nei neu cha speedboat kiti ho achun ki hom hen kin untin hung thlai do kin untin kung in nei abulu dingu chu aniau jep a hi le speedboat ho chu khat zong a phaselin cargo ship lin ta ho hi ting wang le hi chi speedboat ho chu thumle li cheng amang jiwin a hi aji chu cargo ship ho ho nidan khat ka sunga mile som ni chanvel ho a hi thlai a hi in speedboat ho chu nidan ka khat sunga mile som thum chan thlai zo a hi pirate so chun kung in nei sunga amo pu ho chu radio signal ra kona a ho piwa kung chu anga adiwa aga seima sa jiw a hi asayo angai wa akinga ule honam zaw lowa text ti deudana sum adimanu chu them khat khat ala jiw a hi in a hin la asayo chu anun lo wa hi le kung in nei crew ho chu gal a mei thela a hin kap jing jiw a hi chia jong chu anga adi lo wa hi le kung in nei chu a hin nai lut wa khaw ham kaila ham ha kona hi kung in nei lin chunga chu kal do jiw a hi kichat am na ta khat chu a hi le hi chi pirate ho hin professional ta azil na le thilgun nasata a hin nei wa a hin to do jiw a hi kong in nei lin ho akuna ama ho ven do na dia kimangji tui kap na water cannon ho a hi in adang dang security measures adinga ki koi hon chong a kham tang but po vin hi kong in nei chunga chu akal do do le akung in nei le asunga na tong crew ho chunga chun thu nei na aneyun ala pi pai ji ta vin hi cargo ship ho hin itidana akiven na diwa mancha meithel ho choi security anei lo ham iti ilungdon mai theo hi aji chu hichi abol wa anei diu chu international rule in aza ada a Suez Canal hi thalpu kung in nei chiding ki phallo chele kung kai mun atam zo hin meithel choya security ki koi ho hi a phallo hi nidan ka kha jong thinglo mung ka makhai ka se injong pirate so hin kung in nei lin ta ho chu ama ho thunei na noin a koi lut ngal jing theun ama ho umna kung kai mun lamin a hin le pui lut ngal zo jing on hi heti chun adiman ho thua ke ho na anei na jiu ho chun abang le atha in asulu jiwin hi shipping company ho hin insurance anei wa hin hichi adiman ho chu insurance firm ho hin api kirwa asum diman ho bank through a hi London a hi lo le Dubai a kuna a hin thot jiwa hi abang le asum diman ho chu pirates ho komin parachut mangin a hin tha pi jiwin hi hichi piracy ahung ha ho sit di set na chu 2011 kum chu a hin hichi ku machun kung in nei zanila som thum le sagi hi hijack akibolin worldwide economy $7 billion zen hi anamang zawin hi hichi le thu na dinga chun vanoi gamjo se hi ahung pangkhomin pirates ho chunga phula ading a hin som tawen him lethal meithal le mancha anasata ta pumin kung in nei mangcha in Somalia pirate ho doding in sepai a hin sol tawen India, China le NATO akunin warship somni zen asolun hichi kum sungse si achu kivial kul le a petrol achi diwin anasolun hi hichi petrol ki bol zo akuna chun 2013 kumin hichi hijack abolu za chu somlanga chanin ahung kim suin 2017 akun 2022 chan ki ka achun pirates ho hin kung in nei khatcha hijack ana bol do zo pu ne hi ahinla 2023 in ahung ki tha pat kinun hichi chu Israel le Hamas ho ki gal na chun ahin su ha di se rahi NATO in hichimun ho akona chu warship ho ala do te angai sa na chun am ho cha hin ki tha pat sa ki rahi December 14 2023 achun pirates hon European kung in nei MV Ruan ki ti chu hijack ana bolun akung le asunga crew ho chu thali sung zen hi hostess in anakoyun hichi achun Indian Navy holam kaina in operation anachi on pirates mi som thumlenga anaman daun ama ho chu Mumbai police konin anapilu na nahi 2023 March achun pirates hon Bangladesh ho kung in nei khat MV Abdullah kiti chu hijack anabol kinun adimano 42 crore ahin pi do wachun analha do pi kinun nahi ahile piracy kiti hi Somalia se a hipuin Singapore, Malacca Strait, Nigeria coastline le Venezuela kiti ho hinjong piracy hi anakitu PG wa hi ahinla Somalia pirate ho hi kichat pen le lungthim thu pen a hi jingun ama ho hin vanoi pumpi a ho ling zo ji wa hi itya hi masanga agam anam le agam tui pi chung hu nadinga pan anala mi ho chu sum demand bola pirate hung hi do wa hi aje chu agam mong hin thildang ima bol na ding zong ata lo chule Somalia pirates ho thu sim hi vanoi mit mua ama ho hi mi phalo tia ki he zong lew gen thei ha sat gil kil dang cha hu bi na dinga abol lo poimo a hi
Hichi sima ko na ipizil do ina evem comment section na ilong gelo hin share tayo ahi. Aile tun abanin mi tampia ko na request hata hong kibol tulay ta alam sumta kana hong tha viral mamakit bis gurukul online digital marketing tuhi phaham phaloham ti ho neu khat anasei kinuitin YouTubers phabem pi injong ahin promote wa kon chu inamu uhidi ahin hichi thu hi koima de na ale koima business su nim na dinga ki se he point athu ngai hlung masautin isei no mom jong la in sei diu hi azo chan ngai lewa aka ala a ema gel dan ho to ki to lo mana thu ngai lo lo hin sei lo diu in jong ki ti mun hi ahile ama sa penin digital marketing ki ti hi ipiham ga sei lew hen a head by lam pending in sei hitin digital marketing akiti ting le internet mangcha a social media platform za chom choma thil physical product a hilole online product ho gizo ti na hi tun te ka na in nang chu restaurant khat na hong tai a hile na restaurant chu atha hi je achun customer ding na hau nai point min jong he nai poi tiude a hile min ahin het na thei dinga chu Facebook ka he poi WhatsApp a hilole Instagram le social media platform za chom chom ho a promote na bolan post na bol le ting hi chi ho jong chu digital marketing ti the hi hi chi tabanga chu tua isei diu bis gurukul kiti jong hi digital marketing platform khara hin ama ho hin abol chu ipiham itile digital lama thiapna zilna thei course ho entrepreneurship le career development content writing social media marketing affiliate marketing le adang dang course za chom chom aju jiwa adia social media online a sumle pai hol num ho adinga lamhil na thei course za chom chom ho aju jiwa hi head by zat dinga ki sele skula class kila a fee ki pi tabang kho hin a hi lo jong le private tuition ki bol ho tabang ko ti na hi echi ama ho details lampang chu ki ha se hi jong le ama ho website akona jong ei mahon iki khol thei chi a hi thawin ahin lang ho chu khuti ta in apoi mo point ahin la hilaya adang isei masangwa ama ho hi legit mong hi nam ti hi ga sei masalewan ama ho hi Ministry of Corporate Affairs a register ki bola hi in government in phalna api ti na hi tu hin e hon het nom peno topic lai chu ga sei utin hichi bis gurukul ki ti hi e ho dinga phaham bola phaham phaloham ti ho hi do na ha ta hung ho cha hin hichi ho cha don bu na ka hin nei ding hi bis gurukula hi course a hilole package za chom chom ki pi in tin hichi ho chu nangman na ki cho dung zu ya a course ho chu access na bol thei ding hi bet sa na ding in social media lama iti sum holding ham ti course chu na cho a hile hichi course chu na zil thei ding a hilole video editing iti bolding ham ki ti course chu na cho le video editing chu na zil thei ding ti na hi tun nangin course khat chu na ki cho in na zaw tai a hile nanga dinga chu hichina course cho chu na zila het na kibena niaw khana na neile nang dinga aphachum ti chu na suma thil na ki cho akona na le mu chu hichi course na zil chu hi jing ding ti na hi hichi course na cho wa nga chu adanga sum chiki jong na mu di ding ti na hi lo hi mi ho banga sum mu inge na tia a hi le nang in course ai lo le package chu na cho bang banga chu mi khat na cho sa ki ding aman a cho na ko na chu nangin commission izan ham person them khat hi namu ki ding hi nanga kon course a hilole package cho atam lai chana chu na sumu tam ding course asang lang aman tam ho a cho di di wa hile a commission chu sang ding na sumu lin ding ti ne hi hitia chu na sumu ding dan chu hi zat mong ti lo ni khana course sang som man chu mi som ni kom tabanga hi na zu hla a course khana chu 10% tabang na mu ding a hi a hile mi som ni course cho na chu laknia hi tain laknia ko na 10% chu ka do kinin lang hla chun 20000 chu nangin namu ding ti na hi mi na ha mu a course ho chu na ha zu hla le sum na tam mu ding ti na hin hi chi course zo ki ti hi i het thim lo mai theo hin hi ji chun i het thim be che na divin ponji ai lo le networking system chi danin ga sei ki lewan aji chu ei mi te thanup na chu network le ponji ho hi pe na hin hichilangai ki seile neu khat he thim mai theo hi bis gurukula jaw na dinga hi free a registration na ki bol the hin a hin la course na cho lo le nang a hin na jaw sa nu ham na jaw sa pa ha ma dinga jong chu a phat chum na i ma cha di lo ding hi sum mu na dinga chu mi na jaw sa ho chun course ho ai lo le package ho chu a cho te te ngai
na zaw man chu na pi ding ti na tabang hi ai le hi chana chu sum ki mudan chu he thiam ta diu ta sanomin tun aphat na le asi na niaw khat ga se ki lehen aphat na ho cha hi le hi chi Biz Gurukul digital marketing a hin na joina a hi le na het lo tam ta jong na het be thei aji chu ama ho hin zil thei course tam pi ane yo hin a course ho chu a detail ta inwang hin ki ve sa hi jong le abula hin sei ho jo si chu a hop tha ai tai ai le asi na lang ka sei ki nutin Biz Gurukula na joina course na cho lo le ima kan lo a hi tain a hi le nang course na cho a hi le na upline nu ham na upline pa hama dinga chu commission amu ding ama adinga phachum ding nanga dinga imcha kan lo ding ti na hi nang jong sum na mu na dinga mi na holding course ai lo le package cho cho na cho sa te te ngai hi mi na mu lo le sum na mu lo ding hi jing ti na hi a hi le a chai na in ke ma ngai dan them khat ga sei ki nge hi chi hi so ra ko na kana het sa a hi in a ki pat ti lai ko na chu e hin zol panwa kana don se lo hi a hi le 2023 kumthun kun lama chun naute khat hin a sei sei phana chan ama sumu na ding a hi politin package a hlom pen pen chu ka ga cho pin hi chi zowa ko na chu tu ni chana hi khat ve cha jong ka le lu ki pon he ei mi hola chu he sawa hi in min sum amu mana ki mo than op jing ep ki bola ep ham ti jong ki kholo ki mo bol jing ti hi ichi piu khala hi in hi chi company ana zawa course na cho chu ep ana man mong ding ham ti hi ka do no mi he henge mi le kha thim ho chun hi chi course ho chu English a hi lo jong le Hindi pa ho in ve un tin jil the na win te a hin la ei ho la a chu le kha he lo chu thu chu min ke koi ta dile hi chi company join a course cho ho atam zo jong hi a course cho ho chu a jil diu jong ta sanam pun jil jong a jil lo diu hi mi izau sa a course i cho sa le sum akimu e ti mana sum mu ding thanum ja mo cho jeng ki ti hi tam ding hi hi chi hoi ten gel tu che leo chen mi amai langa ke game to thakhat che hi aji chu hi chi course na cho sa a chu ama dinga sum amu na di jong lo course chu azil num le azil thei ti bo chu ama dinga atung chi chu na het sa a hi hi chi course ho chu izil no ma hi le YouTube ma jong free adim ado a khola ipidinga hi chi course ho chi cho ho de ham na ke gel da na wang chu hi chi course cho ho wang hi sum a hau walwa sum man na ding anei lo a hi ka ti no mi he abanin tam ta sei de min hi jong le tha sei da jeng hoitin injo le khat tawin ama ki de na anahi sa khale kilung nup mo na kha ge nin tin hi ji chun hi chan chun hi sa jeng hotin na aphat na chule asit na imazo se kan sei su ke tain hi cha ko na chanang ma ho na ki gelwa zawa pha ham ai lo le zawa phalo ham ti chu nang man na ki hlen ding ei tai hi chi thu in sei na wa chun ilung lat na diu khatlani khe poi i sei da om kha jong le ke thi mo hitin request hung dung ju ya chu pha ham phalo ham ke ma lung gel dan le ke ma pom dan chu ka hin sei hin nang ho gel dan jong chu ki banglo mai thei aji chu mi lung gel a ki bang pon na nang hon pha ai na tiwa jong len na bol diu hin tin a pha poi na tiwa jong len na bol lo diu chi chu ei ma thu he mi hemin ei man i bol num chi ki bol the hin koi ma chunga rai ki nei lo he ja chu hi chi kan se ho ko na chu nang ma hon na ki gel wa a phai na ti le na bol ding a pha poi na tiwa le na nga jeng thei he he chan chu hin tin video kit ting ki mu kit dingin na bonun dam sel ta bo